kuzwa lutho, ngaphandle kokucindelela into, ngaphandle kokubanjelela sona noma kubhijelela sona, akuthole ngaphandle kokwesaba. Abednego, Meshach-Shadrach ba-understand into leyo kuthiwa kuthi thina umgomo wethu umthole ngaphandle kokwesaba. Noma omunye eseveni angasho something, noma uphethe emhlabeni angakhuluma something, but emthole emkhosini uboshela simkhole ngaphandle nomlilo awususi esikwatimo, nomlilo awujedingo lezenelaizeni awususi esikwatimo, simkhole without him. Paul nakasejela kasilasi angasithi into ukuthi yabayi, but I understand ngiyathi uthi kude simkhole ekhathe kude sininzele kude simkhathile apart from umkhola ngesakho wethu swangu yini khona Jesus. Namhlanje ngokumema musukhala too much phambi kwakhe, musuripota too much phambi kwakhe. Paul bekakhola lapho repota ngaphambi kokuthetha shayo bana silapha lema nomlayela lemayela nomlayela insist yababitho bathi bangasibona izimo